isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda hata musese mwendo karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 muthenyani umuthi wa thanthatu wa matuku 30 ma mwei wa katatu tuyambo kwa tamwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana wa Vinyandeti kuleana na livoti ya mwiki munene wa masavu kana kaunti ya Masaku ni koneti na ulusani. Mujumbe wa Kaiti Joshua Kimilo kwenda Asia Masuvia siana na kwa ili ya mituo ya Asia vindani esi emesini. Athukumi alame ukwatikana mayeko niana siko siya kuya na kwa nanga mitambo ya mwaki kauntini ya Masaku nimekose wa matambia maima kemiao. Na muvia wa uiti kitui kuendeka uveteke ala kithuku cha sivitali waikanga kilame ulalamika takikwiki ya umwisioni wa kuwama wota kansa. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi tukwatiania kwesilanzea Facebook ni Mutongoi TV unenge woni wa kuyoloa Mauvoo maitu. Gavana wa kaunti ya Masaku mwandu wa Vinyandeti vamwe na minista muveani wa kinando kaunti ni ino Onesmus Muya ni mevathana muno na livoti ya mwiki munene wa masavu ila ikoneti ya maundu ma ulusani kwesila waki ni wa nyumba imwe kaunti ni ya Masaku wa Vinya ainena ni wawetakana masavu ma mwako usu o ndeme ungua Utongoi muvituku wa Masaku na vai undu umukoneti chake ni kuikithia kana mwako usu ni wathelana oyu utialetie ovanini othele kila aeli mavuthisia muno ni maoneni ma amwe ma Tongoi kaunti ni ya Masaku alamethitwa mainene alivoti isu bala maweta kana aingi ma Atongoi ala meonene anae mevitha kana mevitha maonzumo ma ulusani ndini wa milati kivathukanyo mwandiki wa Mauvoo ni motesia etwelese Mauvoo asu beyangi. Ruo Vinyandeti utakana vya Tongoi nyuma ndena ulicha uteti ndeni walivoti no ye mwanya ikoneti mwandu maulusani kaundini ya Masaku. Aiweta kana mevango dheo ndeo manilo vila seva dheo mwako lawe ndena unene wa sevangi unisilikale mbitu na ndena ndungi utonya kweka atioko yuni kumini ya mwako uyu utonya kwezwa uwa utethi kwe kaundi ya Masaku. Unajua wanaume wengine wanajua kila mama mwizi mama anaogopa. Tunaelewana? Kuna wale hapa wao ndio wezi wale wakubwa na Mungu anajua na kwa kanisa. Sasa wao vitu ndogo kama ile nyumba ilianza wakati wa mvua. Walipatiana tena ya how much? You said 399 million. Na advertisement ikafanya na kazi ikapatiana. Sasa mimi kama mama nimeingia wapi? Simekuta kweli ikiendelea. What I should not do is pass what the tender document says. Because if I change that tender, if it's a wapi, continue. Tunaelewana? Yapo kumaliza hiyo bill. Wako tambo ni minister mveni wa kinando Onesmus Muya ulawe takana lamethiro mainene na elivoti no na mama endo na itoese siko se ungika undini ya Masaku na menena kiti no amyanya ya kutoese maundu maungi kulindwa kana nzila mana atoese itemba ilu kuvetangwa. Five more stories. Sahi naenda kuisha. Nimeshangaa juzi niliona kwa Citizen TV wakisema project cost ni 230. Na nikisoma hiyo report very clear. Hata is not an old issue for this year. It's only carried over as previous year and resolved issue. Inasema hivi certified works to date 230 million. Hata mtu anaenda kuripoti anasema ati hiyo project is worth 230 million. Simanza kuna kama siasa inaingilia. Hiyo ndio tunaona siasa tuone. Mimi nataka kuambia hivi. Shield governor for these groups, the groups. I'm telling you the truth. Sababu wamewafungia njia ya wizi, ndio wanasikia hata wezi kuona baramu leo. Ndio wanasikia hiyo maneno mingi mnasikia. Wengine wao wanapiga kelele. Ama bana say as it is. Tupatane kwa uwanja na wao. Gavana wa Vinya aiweta kana ndesa itikila kutelemwa nikinene kana kelesi ya kiutile skinde kaundini ya Masaku kwenye uthukumi wake na ingia lama endena unena hii maendena uvitha maonzumo kana uthukumi wawe na ulusani isioni sio kana milati ni lama nengetwe. Vitu vingine kelele mingi hapa wewe ndio wanakula hii pale na mnaona wengine hata wanaanza kukimbia kutoka kwangu. Kazi yangu ni kukula mapale hapa Mauvoo. Hiyo sitakubali.
itengeneze hospitali, itengeneze hospital na kule kwingine. Pesa yenu irudi kwenu. Waniite if they say I'm blue and I know ama wakisema mimi ni hii na mimi siko hii, then it doesn't bother me. I know myself. I know my heart and my soul. Tunaelewana? Hiyo maneno ya ndio wewe bwana. Wengine lazima kuua mabati na kwenda wengine na kupaka vitu rangi. Hiyo maisha tutakubali. Lazima maendeleo yaendelee. Machako am accountable and I'm a woman. Nataka kusema hivi, wengi wao wenye wamekuwa wanapiga kelele ndio walikuwa wanafanya hizo projects. Unapata mtu in the last 10 years amefanya projects worth 2 billion na ndugu zake ni hewa. Sasa hivi wanataka kumweka uoga wapatie na project ya hewa. Tutakubali kusimama na mama. Mimi nawapatia onyo au wakora. The time of blackmailing people is over. Machakos will be run professionally. Hatutakubali wasukume mama na siasa kuibuni ndio waweze kufanya maovu. Na nataka tusizane hapa. Mambo ya miaka 10 iliyopita, mama hawezi kusuluhisha na mwaka mmoja. Ni ukweli. Nokana kuongelanga ukwati na ilovia sia kaundi ya Masako wavinyi wetakana nuosete matambia na kuongela ukwati wa ilovia masivitalini na ngilani kielelo cha kuongelanga ilovile itonya udhukuma mwenende isioni sionde sia kaundi ya Masako. Hospitali nikimalizia, I was collecting zero money from hospitali. Nimeweka computer system. Can you believe I have collected 187 million kutoka kwa hospitali? Hiyo pesa ilikuwa inaingia kwa mifuko ya watu. Na hao watu ndio wako na kelele. Mwingine anapatiwa barabara kama ya Kina, hizi mtu alikuwa anapatiwa contract. Amekula pesa hajamaliza. Mimi sitafanya hivyo na siogopi mtu, na siogopi mwanaume, naogopa Mungu. Pesa yenu itarudi kwenu. Kaundi ya Masako nyeni toboni mutesia. Nake muyumbe wa kiliumbunge cha Kaiti Joshua Kimilo ni wenda sema sovya siana sio kavindani ka siana CMC ni mosevya uwa miao ni wavatana asei kuleta siana kudhisi adhini siake musika na siadhi inge itena muvango wa kuikithia kana usove kuo ni kumwe kulako utuma siana mbingi ili kandhili wa midhumbi itaile tena kuyithi lavadhu kumwani kituwa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Kale Mchalo etwele sembeani. Nthini wonana nyawa imwe imwe na kiseseki va musini wa wote na vala muyumbe wa wetakana yene vinda ya kunenga mwana wa kusoma na kukuna maundu wangi mena utethyo thayone wake kuiva kumuthengesya kanisani na miundani indi ti kumulecha kuthisia thini ta cia ngasia na cia thingi cia muthemba huu kwina na muyumbe une kana ciana mbingi cie musi kumana na ithinga enini niko tha kwanangikia cia thini isia kimusie nendo kulia cia inundu ciana ni vingi ese kumusi jiti vinda ulecha ciana ikalika sokoni kana ciana ikaenda kuusia thini ciana ilichwe miundani na ikomitiwa na inengo mwanya wa usoma ni kuinza ciana cia mbio ta utembea kuma sokoni kana kwenda cia thini kiuki kenda kitonya kutuma kisomo chaka na kauki taendea nesa kuni kulia cia yonthe ciana cia binga ilichwe miundani na makanisa ni peke yake ni kwitha kana kuthicha thini kiitha kitonya tethia kana kau asiya kaituma ciana kucia thini atuka na kana kaendete cheine kana kaendete ula kwengasia isitese ndu cia ciana asitu nengi mwana mwanya wake wa kusoma na kuikala maundu ala matonyo mwaka na achuni kunenga mwana wea alike mundani aime na endana wa chumwa athi kanisani kavilane ka umuyumbe one wawetakana itumi ii na ingi nicio ciutuma ciana ii kitumia ndawa cia kumila na kukanya ingi yulu wa kulecha ciana masokoni akienda makivu kwa saundu na uito ila ukuwa na ciana mbingi silikile ndawani ciana cia sukulu asei ningoma nyamo cia mbiombia kana kake ika unywa bangi na kana ke form 1 kainywa bangi ciana isi solika mituo ninu ya kulika ndawani nundu wa kulika kulekwa kusia thini na kulekwa masokoni na yu asiima na nikule machifu onde nikana mona kana sokoni most action immediately nikuitha tuenda aikendea usio Kale Mchalo Motongo TV Vilingi wa Mauvoo.
Na mwathukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku na muno muveani wa mwaki kana energy alama isa kukitiwa mayiko ni ana siko sia kungea na kwananga milati ya maendeleo muveani uni mekosewa matambia mumu makimiao kuivo kwa sema weyamo uni kuyana nake minista muveani wa mwaki kaunti ni ya Masaku na Daniel Nganga ulawa ilesea kana ve amwe mwathukumi methitwe mayiko ni ana siko sia kwananga milati ya maendeleo takuya matama lelu ni undu ulawa weta takutunga maendeleo na na kitumini Nganga ni wenda enendi maikusia siko taima kuna livoti kwa mituki ila fatoneka nikana athukumi alame kweka umose wa matambia maki mea livoti yake Dan Mongela. Thini wa uneni wa imo kwa imo na kisasiki minista muveani wa maundu ma mwaki kauntini ya Masaku na Daniel Nganga ni waelesekana nundu wa kumacha kuona amu mathukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku mayiko ni ana siko sia kungea mataa maleluni alame kitu ni serikali no akaunti ya Masaku undula waelesekana amwe ni mesa kwa sema wea ethiwa nimeukitaniwa matwa isio ndusu loa vandalism mwakwatia mundu ukoya mali ya serikali especially mulika mwizi tahaisu tafadhali ndokaona mundu no ibetuka kwe namba ya simu inanganito na county government kuna namba yesu kana kunia MCA wako kana kunia ward administrator kuna visa mundu usinduka muvetuke ngone visa no indomea evutwa kwacha because that is something night ndiye kondoni na governor wa Vinya has been very clear any officer who participate in the vandalism ya government assets and properties ndailone mwavikwe da serikali anakwenda ikwata msala nitumeti kana nyomo byo na nituma ati etina kwa etina nikaenda tumane asume thitu majika chu nikaenda tumose matambia mamia ono uyo kwenye kiyo cha enenthi kila kithieto kiyukilwa ivinda kuthila ingi yulu wa mataa kwitha mavoie minisoni wansekane mambise walani wa kwikia mataasu isioni sikivathukania sia kaunti ino ya Masaku kila kingi nitubangite mibango ya make sure ntwanena na Kenya Power na national government nikaenda kula mataasu maethiwe me moja matungiwe ne resume already we have had around Machakos town like undo kule Kariobangi we are already lit it already tuna repay and twa tengeneza kwa Masaku town actually you now today we are around areas ya Mauvoo Kimakimwe kwa Katoloni area ya university we are finishing up with the town tuende Mutitoni Mumbuni kaleko ya kwenda na Chumbi na kodea na Kitui Road so we are working on that and I think wikile the entire of Machakos town should be very lit and the rest of the county because we have deployed our teams na we have adequate materials tena spares ya kutosha sia usovya matamu. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kumava kauntini ya Masaku. Nayo serikali ya Kitui kwa Islamu vya wao itiniendeka kuveta mabati masumu ala makite kana mendini wa sivitali wa ikanga ulawi Kitui cha etheo kulio wa mwene MCA wa ikanga cha tune Cyrus Musyoka emu ambana enende wodini isu na valama weta kana mena wia wa kwithi wa matona uvithu kiwane uwe mwisho wa kansa kumana na mabati na valame kwenda maveto vamwe na kutumwa kana kutume wataalamu na matakitali ma wa kansa wodini usu kwa mbise kweka ukunikiliwa wa usu kati wa enende alame mawithi lukoni ma sivitali usu Onesmus Talo ni mwandiki wa Mauvoo. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya kanga chatu ni ala Kitui cha hivyo Cyrus Musyoka ni wenda movya wa uiti serikali ya kaunti ya Kitui vete mavati ma asbestos na alama itete sivitali wa kanga kwa kila maweta kana mena wia wa kwithe mavati asumatonya kwithe na sumo na ulane kitau kinene kwa kwete wa kanza no wito wa kanga level 4 hospital for the longest time na tuwe takana swalo wito na asbestos ila tuisidio ndekana asbestos ni carcinogenic na ni ta cancer ila ya affect ya mavui nundo ye dust ya asbestos ni very dangerous na ni ta cancer na yu sipitali na asbestos ni maybe salo ikanga na salo akaui ndo kule the county ministry of health kwa ndaya sio ndema sisia uno mtu naika otisi kana kumia asbestos
na kumana bandu ba kumia. It's a problem, but itukulia kwa ndaya. Nundu ba this one is an air hazard. Kwa ndaya yumwe ni kenda with ya numaito nimekala na nimeitwa bandu bate hazardous kana bate na banga balamai kwena na ene ndeme iweta kana kiwokela ki hospitali ni ukioseto kuma kwa mabati asu na kinge kulika useni na yumenda muvya wao itio vete mabati asu hospitali ni usum ni mabati matema sio alani mama sababisha wausu wa kanza na indino nitwiwite undula wa kanza undula winangalama inenevete ela mundu wakwatwa nu wausu winangalama ukitha ndamba kuitikia hospitali nuno herifai wokitha na watu wa Kitui herifai wokitha na watu wa Kenyatta ndi kumabu ukitha no atumie ngalama mbingi muno akitwa wono wa kanza ona ingi methi India methi America na mwishowe ukitha mundusu no atumie ngalama mbingi mali yake mbingi ata itheka ata ng'ombe ata andu mamutsangia na mwishowe wawusu wethi kuwa mundusu kutwenda kukulia serikali yitu ya county government national government ethani tona kutumisia mabati ano kwa metuki tukekiwa mabati yangi alama tatono sababisha wa kanza engene menda matakitali Mauvoo mwiso wa kanza matuma wodini sukweka skrini ya wa kanza kumana na wia ola mena wo enende amenda serikali ya kaunti ya Kitui kuwasa kiocho kwa woita munene kwa kila maweta kana wone mwiso munene pamona kwithia withi tumena ngalama mbingi ukitwa itwethiwe na mathina ma asbestos na mumba mbingi situpa sititwe na mabati asuma asbestos na nitwizikana ni imwe katika sinduli kose ya kanza no tikulia kethia nibatoneka nundu akuthia no tithitwe tutume roof sino cia asbestos na twasisia matangi maitu amwe ni mosete kigu kuma roof sito cia asbestos kethwa nibatoneka tukulia nundu akuthia Kitui nitwethiwe na Cancer Screening Center katika wa Referral Hospital make kamubango muno na Minister wa Health Madam Ruth akeko mubango musio ukeza kuthia ni waete alama tona kutethesia kwika screening obaikanga tikethwa na screening nikena tukamana bala tupikite ona wiyo vameiweta kana gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe ni wa mathia kuveta mabati asu na menda enese watho usum na tuyino ani kukulia ngavana nundu wa kuthia no atwathie kana kumia rubwino atumise rubwino ni kanaweza kuthia ndinete madhara katika andu maitu tuikalite na wi ata community yekanga nundu wa kuthia tuna mabati azupa no na nitwisekana ni makosa ya kanza so tuyelewa ni kubuthisia mabuthisia ta serikali kana nicho chao nikethethea kindu ni dangerous katika community ni chele kumwa na especially la tunethe health tuele kwithwa na kindu kitona kueta madhara katika health ciandu sibitali nundu sibitali andu moka akosa uima mayoka koso wau sibitali wonge ula wite tuna mabati asuma somo kana asbestos no la waka wi level 4 ula Kitui cha udhelone waswa dilivota Vilingi Mauvoo Motongo TV kuma Kitui cha idhova kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo Nende muvya mwana mundu Onesmus Chalo tuisonga na mbe tuelekela kaunti ya Mombasa na nikana kukitana na ndawasi ya kumila na metueta ilete kuya muika yua muika sub kaunti ya Changamwe ni makulua kuyumilia kwa wingi kavindani kala milati ya waki wa nyumba siadho wa munini ya mbesi ya isione siwa wetano uo mwani Nicholas Mutuku na ula ni motiti wa chama cha UDA kuma sub kaunti ni isu ya Changamwe valawa wetakana mulati uvanito kumokilia muika kuislamia nani ya mawia ovamwe na kuikithia kana enendini makwata nyumba siadho wa munini mwandikito wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa Angelina Musehe tuelesembeange Nicholas Mutuku na ula ni mutiti ngalikosea Changamwe ni wakulia amuika kuyumilia kwa wingi kuwata mauya ila milati ya waki wa nyumba siadho wa munini ya mbesia isioni sio tanzia imwe ya kuyukilia kiukwati katika njendezi ya affordable housing nitu kwasekana ikethetwo na kutethesia mayuthi maitu ma Changamwe na mambai ito ya kikamba na mbai laingi kwa kwisila kukwata mawia maketha matona kukulia mawia ta ma kusupply kithangathi kusupply mavia na kusauvya meango na ndilisia ukesa kwithia pia andu ala mosavu mjengo ni mamoko andu maitu pia ni makwata wia na
ni kwatia ni mwese nundu wa mathina ala meko itukuitaji ana youth maitu metho maithukuma mutuko kuwatakana muvango uwa serikali ni mwailu na novikia kukile ukwati sioni ila milati ii kwithwa itwaiwa na muna kwi amwika kwa kwikiria kana ni mamwe na mitota ile teta utumiwa ndawa cia kumila ni asia ithie tate andu ma ko changamwe mashinani nitu kukwata anjendesu kwoko nundu ni anjanda nzio na ne anjenda ikutuma nomba ithea wese kwithia andu ala mabangitha cia nomba makwata nomba cia raisi ala metha meno weso wa kwilela on deposit kidogo na kwithwa mundu atona kwata nomba yake akaiba kabola nonzi anzio niwo miwetano kwi magavana vamwe na ndongo isioni ila milati hii kwithwa itwaiwa kukwatia ene kana milati hii vikie kutwaiwa kwa wailu ni kana ene kukwata nyumba cia thoa munini ningukulia ana moika ithwa nitwaete wa nomba ila si kwa through the national government ambazo ni sio isusi kwitwa affordable housing pa changa moneteze kana sia kwa malandi na ile ingi sia kwa national housing nitukulia wese kwithia ana ikani mweyumelia kwa wingi na ndikulia serikali ya account kwisila kwa governor witu Abdulsamad Nasil wese kwithia ni wa consider kama itu ala methitwe mekala changamwe na nathikane ni ngumukulia wese thia ni mumela kwa wingi kana wese kwithia ni mwane wa wiono muikese kwambia kwasia wiono wa andu maeti wenza nundu ni kavindani kama mutuko ni wako uliotongo wa chama cha UDF musini wa Mombasa kuthukuma kwa withia ni mateko sisi ambaye na ndeni kavindani kala myanya mawe ya miviani ya kiserikali ya umila ni kana chama kiki kethwa na ngusanisho cia kila evinda ningutungia William Samoei Ruto muvea we mwana nundu ni Mombasa County makwatite 31 appointments but so far katika appointment hizo nitukulia wese thia ni wa consider Riringias na Rinjon nundu wa sisia out of appointment ila inenganitwe ina nisio cia mbae kana side ya Riringias a Kristo na wese kwithia nitukwenda wese kwithia no watu sisia kana wese kwithia andu maitu nimetha meanie mabishop mapastor na andu alonthe ma witikili wese ithia meanie Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Nani musese livotisi yake Angelina Mose kuma kuya kauntini ya Mombasa ithi witwande ni wa uthumo witu wambe tuicokethia twithiwa na Mauvoo angendo kathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Na udhocha ingindi ni wa mesa itu ya Mauvoo mundume wakuwa miaka 50 nusembiwe kukwata witi sipitali ni wa Matungulu dispensary ulawe itala sub countini ya Matungulu countini ya Masakuit na kukuthe wa Nzovi kuma kilavu ni kimweki sokoni wa Mbuni masani ma otuko kwa na MCA wa wodi ya Matungulu ya udhuiloni wa Sua Rafael Nzaulaki ni kana imwesi ya ilavu utasiudho Nzovi ivitito ni matuku na vena vata muvea wao ima wamui kutambuka na kudhuima
utheu thini wa ilavu isu ingila kini wombula kana kilavu kiita kithitwe ki muico munene kwa amuika iweta kana mwaka muthelu tamana thikie nguthu nene ya amuika kumana na unyi wa nzovu nthuku kilavu ni kiu UN ndi isioni kana kisioni kiu menda maofisa ma polisi masengani kwikia kithito kusimana na uthose wa nzovu mbatane. Okay, ni lelo niendete ni mtu wa hospitali nundu akangakana na kiu ukisu no umuwai na ndo asio ndeni mesi president na vice president muitu tethesie nundu chana ni uthela ona ndwala no mona moni mekuthela yuto ile moile kuka na ninyo mona tu yetu metho menyu yumo ni protect nundu andu asubyu balama imewite wo mingi muno na kwa ndile yako iwa wo nundu si mwana wakwa na last year tunathikana ku kitumboni kila chumwa tukathika mwana andu nomo ekojo wakwa special yuti twa kuthika siana twina serikali ila yikibilani tuendo kule ngao muangalie hiyo kesi ya mbuni na kama ni mbuni iko hivyo inamaanisha every other place iko hivyo na watu wanakunywa sumu. Pombe ikiwa expired goes to be poison. Hiyo ni sumu inapewa watu wetu unsuspecting. Kwa hivyo tunasisitika sana kuona pombe imefunguliwa tena kwa vijiji ndani. Kwa kijiji ndani watoto wa shule wanatoka shule wanapita kwa kijiji pombe inakunywa. Tafadhali tuangaliliwe mbuni. Mbuni ache kuumia. Na yeye yo area nisu kana maana ke usui nengoke. Onathona mundu mwema ni mundu na medical case. Na mundu non. Uloko muteye aoki no mwezi kana ni mundu case. Now the person is being taken to the hospital at this hour. Tuenda kwa sia. Andu maitu mambuni masobewa. Andu maitu mambuni masobewa ni na drugs. Nundu thai kunengo na license. Ona mumu ene ndendetha na bina wa kuitetea. Nundu mundu ena license kuma kwa serikali eitetea nansi amyo. License isu kwa wale to revokiwa na mundu uzu aisa charge wa nundu wakutha. How does somebody have more than 10 bottles of expired beer, same brand? Tuisani kwa ona bobaro kiumwa sosi ya okay depot siwe nundu imanja mundu uzu atesa uzu intentionally. I supply uzu occasionally akana mundu andie ko uzu intentionally ni expired ukikuwete wa 180 na otala ni more than 230. How? Na kuoni kwa walete the way yolango. That means mundu ona ayete ukiuzu kauntani ni wezo ukiuzu ni muthuku na nicho kitumi ukuta mbesa nini. Nani musese mwendo usu ni weo mudia wa Vilingi wa Mauvoo tia mokoni makesta kivisi nini wa kilungu chane kwambata kwa oyu tiwa nesano yende ya potane ilungu ingelo na ingele liwa Mutongoi TV nye nita wa masikitaka ulaona ingele Mauvoo kwanzia meko Sharon Dinda.